Kadai ke history ha India baka Sorkar kan maap ya ka Khajna kali jong ki Paidbah ki Trok Kamai ke Jylla. Kinoilam ka Joint Action Committee jong barok ki Trok Kamai ha ka Jylla ha ka arpu pratar ku jemang kilo ong bakadai ke history ha ka ri India barok ka wei baka Sorkar Jylla kan maap ya ka kuna bat Khajna kot kali jong ki kali Kamai Paidbah. Habakran bikilat pathai Khubor, unongelam jong ka Joint Action Committee ba SS Sayu, uloong bukum kitrai kali kamai, kani karai jong Sorkar Jylla kalapen kemen ki hajar teli ki kali kamai, ki ban mentoy na kani ka kabuk siat ba ka Sorkar kala ai. A good evening to all the members present here from the different organization which deals with the transport and commercial of the Meghalaya state. Yesterday it was a great evening. Hababagi baro ila yo ya kata kami community ya kabagi la ya tradition nadu isnem ibadem kuma pachpangat mau since 2024 ka GEC ko perform ya artadi kanthop ya Jayanta Hills Trok Honor Transport Association but East Jayanta Hill Trok Honor Transport Association nilai kandu ya minister dan berom jongi imasnya balandar hadir nantang asdaman bu itu memorandum dak jintho kadu 10 tarik November arjar pisan again a reminder hadir jong ubnai banangkong hadir the third reminder ho kapra tarik kome final reminder mencisni apun riu tarik arjar apun riu ngidak dak jing semua komen berkecing sungu kabakrau ya kajing le ha jong kali ka present Sorkar na kabanta jungi urit uria ubakit ubaba habaro kilian nadu basdang jong Meghalaya siya ka bakod jong Meghalaya ngiyadang hone mata kasni ya baro kebeli ha kakit ka ba ka kamay gaji kadi ka Sorkar ka kalam siyang yarap tang yangi ki badan kali bahe kala yarap nadugi kali baret turis ki bolor pickup ki truck bat ki way Kamtam, agalian jungi di eksporter importer. Kani ka Sorkar telah kami leti pada kalapan yad, kalapan tiak pendem kata korkom. Banginiyo jingirap nagi pos Khubor. Kani ka singi kebansakan mau ini, kumbang Shillong berbor nagi Khubor Bangladesh. It is a history created by the Deputy Chief Minister Shri Isnyawa Alamdra. We can also term it as a master stroke. Namar habaro ka India hi kade ka history ka banangkong baga Sorkar kan sim yang utau sin jam ban map hadu khandai spa crore ya kaka tax ka bagi banjok nangi Paidbah kade ka Sorkar ka banangkong apo India ban perkhat na mantau kup Shillong usam Shillong ubarit ubarya bodok ubasuk ngada project senong kon ka bakraw ya Chief Minister badan burom jungi ya ibu petisi yang jungi Isa Preston Kamtam Yumasnya a man with compassion, a man with principle, a man with integrity, and especially a man for the people. Menjisi ngarang I press conference, I was telling kita expect bagin yo result aku bakut jong nunai, aku swaban kut nunai. No kadai kacing snow habok jongi di bak yat yen kau surok bakit pabak surok. Dak special cabinet ila yo berpersong pentia ikam jongi ila approve menenni kecambil. Tongi ya thap tin mata jogi dan udah. Again, kamu cuba kumbang ong den balama pila tristom pi ngila suk mangi. Kajing tristom jongi masnyau, kajing bodrin jongi masnyau. Nagi pospor ka pasisok. Bat kita pergi sungguh berkau ya ini. Ni ayu kejikit wakit riang. Ya kena Sorkar MDA. Bahkan niat susu kemat. Aku menirap yo bodok bosok. Kapan pek kejing sejarah sistem. Ngempat di usno ba menuru. Bagi Sorkar keluar ban map. Ya keguna kau di banjo. Kadai kejudu nang berkau yo Sorkar duk ndai sepak kror. Namar ke Sorkar membitip ke Sorkar Meghalaya sunyi kenang guna di revenue. But Hakawai libat kalian dan kipet ika baduk bosok dan kajing suatu dan jingmut jongki dan kajing start pada jing champang jongki leader jongki kila alat yang ingin kabuk siar bagi siuno setang 10% ika fitness setang 40% ika tax
kapisa ke Khajna ke badai banyak Sorkar kalau dunong tangba yang jing jingai jung ini gitu dalam khamat jungi ki keluar ban maaf di tax borok nak perpa ya borok ke bobu kali ngadu di alto praspa terus di bolor pick up di truck bat borok di commercial tois ngobha ban shim mi gani ke buk ser ke Khubor pa bagan siu no ikut kali suki nanduk menta shadu shakhat kena bangi ru ina ban contribute for the growth and development yang Sorkar jungi pengitip ba kam khei kam patai ke kam kit ke kamba ke jikiu jong state ke Shong hangi ki Trok owners but di commercial vehicle dari phai si tourism group kide ki tourism ki kali tourism badan bayak gayan dari phai segakit ka ba pade kide ki Trok ki bayak boy ki mar ki mata ngidap de jing dokumen sikade ya kam tam ya kini kisi ngayal di ngamla yo tia asu ngala supir pu samki ngala dap di umat bakaman bersubha mas ndio ke Khubor mendet dan adu mentak singa kerpat ya paro ke bobo kali bakin subha bat simtia ban siu lo ke tax de Khubor kenapa ngiru ngila ban met kem tiulang ya ke Sorkar ngidap de jing skumen ke kraw adu kata ta ban ke Khubor ngi ud ni ban sngap akan ke Sorkar ke sngap ini and plus ngila wat kita gilat kilti kibang ngim syamla pendik yano halanti singki ngi klem syap pendik yano jingla jingwan juriu ngi ale dagi artli kemoto daga jisotu badaga jingi nangila poy ga jingkren jukumi nagi Khubor udde biti chi bersama rom jungi babat kata transport usit kam tham usit sneng usit pani bahau and in which way usit pan budia ni share ni pani bakumno ni lak wat ke ketigilat berhenti dari jingi bad khamtam de jing khub lei trak na benjong hadu bapak ke singi jing job kade ke jing tristom jing mas ya hai wala du tia u demi kan kam ni ai ke jing lei ya i metron sim ni doai bo lei trak na udang kan khusu ya barok ini minister padang ko kan Sorkar kenapa kin la shu menteri na patang jing bha bad ke jing mentoi Paidbah klaim dalen bila i kecing tu nong jeng Sorkar dari kebacangai, but ni kermen skill. Pada nu dan kemat, we will be as responsible citizen. Ban siu kita tax Khubor, ban pendek ikut kali Khubor, kenang ba, keribat kecaj pengriu jungi kerkiu, lembang kecing siu ikut tax jungi lagi Khubor. Kalian dek banyak Shillong, kalian dek pen i wade pasti dek pernah dek boy dek war mikir dek nuru. Ni nak kalian, i artli ke JAC. Naga East Jeng dia Trok on Transport Association, but the Jeng Hills Trok on Transportation Organization. Nikular Akmat Jumpi baru di presentasi. Kumag di press kini one of our family friends, kami melakukan yakir. Dia mapi, dia berang keti dan kecat akan direkam. Dia kecing support Jumpi sia, bangiru ilang poin sedu ketong. Naga pos Khubor pilih adon lang bagi. Kubeli sia jangu, kubeli berkuyu di press media baru. But hamtam, nganla penonton kawai. Dah kajing teli kalong Khubor, ni teli bagi press, ni teli bagi Sorkar, ni pois katong. Ni dia ban air boleh iwe, ya kan dekam. Ba, ya kabas sekemat, ya kajing jing stom, jong ke kaba, jong ke Kamai kerji. Ngin persang memuan lah nanti, man poi berbor kata kajing sok, kajing sungai, dan banyak bahaya nanti. Saya cesin, kemau, basua mengan pukut mengan. I would like to tell something special to Mas Nyao. Dia Mas Nyao. A respected Deputy Chief Minister, you are a man of compassion, you are the man of the principle, you are the man of the integrity, and especially, sir, you are the man for the people. We are so lucky to have you as a leader, and we pray for you that may God bless you, you'll have a long life. Long live the government, long live the JC, long live to all the transporters organizations which are here. By mentioning them like MECC, Meghalaya Miners Exporter Forum, Majai, Buckley Exporter, MMOEE, WTJLP, Penusla Reward, Mi Exporter. Kibalaya Unity lang bagi lagi CJC. Ni ay ko play bibaro kepada negara kamera. To play ko kuy bibaro. Bana ka pos kapon ni kenduk lang. Om na mata ka jiu, nak bantal suha. Om na mata ka jing dunong, ini kenduk na mata jing anong.